Ka agatha kongkal sama kadai ka way na ki politician kiba mi khmat na hapo ka Lok Sabha na ka Meghalaya na po ka Tura constituency. Hakarta ka ba recognize nem ka agatha sama kadai ka way na ki member jong ka parliament kiba don hapo kerta ka badang rin. Ka agatha sama kadai ka kanthe ka ba na po ka North East India ka ba yo banlong kum ka Union Minister hapo ka Government of India Hadin Karenuka Dewi Barka taki na po ka Jala Assam. Ka agatha sangma ka don kumba South Wars nem karta bat ka bayak hun na po ka National People's Party bat ka Nationalist Congress Party ki para jong ka agatha sangma kilong u James sangma bat u Conrad sangma. U James sangma u basya ilong kumo Minister of Home Law Power District Council Affairs Food Civil Supplies and Consumer Affairs Jongka Government of Meghalaya na usnem arjar kapra hadu usnem arjar arpulai u Conrad ke sama pat ulong kum u Chief Minister hapo ke Meghalaya kumba arsin kata house nem arjar kapra bat house nem arjar arpulai house nem arjar khandai ka agatha sama kalai khun ya ka election MP na po ka Tura constituency bat ka yo kumba chilak san pusau jar saus pa nibun rewards bat bapoy baar kadai ka Deborah Simarak bayo kumba chilak live on river sans pa live way woods house nem arjar khat khandai ka agatha ki sama kalai khun biang na po ka Tura constituency bat ka yo kumba lailak sahajar saus pa sanpusan woods bat ubapoy baar de Dr. Mukul sama ubayo kumba arlak sauphajar saus pa arpusan woods na po ka Indian National Congress house nem arjar ka pra ka agatha ki sama kalai khun ya ka election MLA napo ka South Tura Assembly constituency bat ka yo kumban riujar South pa khandai woods bat ka party ka bayakhun hakane ka por ka day National People's Party